Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimpu siyaxoxa futhi guys ubuxoki obulana ku social media kuyahlekisa kodwa okunye hayi sivisho yona izokwenza ukuthi udideke. Mawuveleke ululu kuphephuka nomoya yabo abantu abanjalo makiwa ka left nayo kuseka left makiwa ka right fast uselapha imani ngitshela ukuthi kwenzakaleni. Ngithi ngiyakhumbula ukuthi ama siblings adlala igame la uSnape uma khona nokuthi kuma siblings abo oyi fake uMpilo wayibeka ke lezo izathu zokuthi uMpilo akamnaki mayisuke eze endlini ezansi usuke esebenzisana ama earphones akhe kwesinye isikhathi uze naye yabo ebona ukuthi akafuna ukukhuluma naye aphume ke kuye isona sizathu sokuthi uSnape athi uMpilo uyifake. Lalela ku social media kuthiwani uSnape unomona uSnape uye wadlala ngephutha uwadlala ngethuba wangafunda uSnape unomona ukuthi uMpilo iphethe kahle konke lokho. Okay, izathu saSnape ngithi nesilalelile right leyo ukuthi ufuna ukulungisa impilo yakhe iyazwakala futhi fanele ukuthi ayenze ibalekile sizowaba nezingane. Kodwa lokho akubekayo ukuthi athi uMpilo uyifake ikuphi ukuthi uMpilo ufaka ama earphones noma ekhuluma naye engamnaki uyayibona nje leyo nto le. Kodwa ngathi ke izingane ezilingana noMpilo zine behavior efanayo ziyathanda ukuhlala emafonini. Nangu ke uVicky esayijika lento angithi kufika uVicky ku episode 11 so baningi basho njalo uSnape unomona uSnape ini baze bayambody shame. uVicky ke mayisefika ngisusehleli phansi uMpilo uyena host uthi ke uMpilo mayelalela uVicky ekhuluma sekukhona izinto angayithandi because manje naye as a host kune plan yakhe okunendlela afuna ukuthi kwenzeke ngazo. Manje ubona ukuthi uVicky usekhuluma kakhulu uVicky usefika kule part ukuthi niya pretendana or kuya pretendwana uthi uMpilo simazelaphi ezesitshela ukuthi siya pretenda kanjani. Ngalendlela ya social media kabanye bathi uMpilo ubeke uVicky endaweni yakhe yabo ibe khona le yanto noma ingabanga nkulu yokushintsha nje kwemood yabo lokhu kuphoxeka lokho kwenziwa uMpilo because ubedinga ukuthi manje uVicky useyakhuluma kanti naye uhleli la as uhost kunezinto anazo kwathuleka ke. Yabo le part le ngibalayo iyona part esiyenza ukuthi ku social media kusuke ulaba ade bethi uSnape uyazenzisa mdala ini bethi manje uSnape wayeqinisile ukuthi uMpilo uyifake. Naye zonke engisho le part yokuthi uMpilo uthe awukazi ukuthi singakwazi uthi siya pretenda icela ukuthi sihloniphane kube fast ke kodwa ke noma phela kube khona ukuthi yabo ngaleyo ndlela ukuthi yabo ngoba phela manje kumnandi basafunda umngane omusha kodwa ke naye uVicky bekufanele alinde uMpilo ukuthi uthini mase ke kungabe sekuphazamiseka zonke izinto ngoba la bekuyilesikhathi uVicky noLandle bekhuluma uLandle ekhuluma indaba ukuthi so usingle njengamanje indaba yeni iphelile nani uMpilo yakasafuni mayingasafuni uzwa uVicky ethi phela akufanele ukuthi kupretendwe lani wathi uMpilo hayibo simazelaphi yabona simazelaphi iwona ke osuveza ukuthi uMpilo uyifake kwabanye. Mase ke wena uthi abantu baka social media ba predictable yibo ngempela abangaze becontrol yabona ukuthi simazelaphi eze ethi siya pretenda ilani ikhona ko sekuveza ukuthi uMpilo ufake manje cabanga ngoba phela ibizwakala lento benisho ukuthi uSnape ubuka uMpilo afise impilo ephila uMpilo ingakho enomona izathu ezivalid nezisolid kusho njalo. Awukwazi ukuthi usungabeka ilist engaye izathu ngosimazelaphi useyifake uMpilo. Hey guys
Mina niyayifaka inhliziyo nemizwa yenu. Ningixolele-ke bengizonixoxela lokhu ukuthi hawu ubukuyibukeka ezinye izinto ezenzeka ku-social media zinjalo nje. Kufana nakho lokho okuvelayo ngapha empilweni kaSibindi ukuthi uSibindi uhambe uyabhidliza. Siyakhuza kuNosipho ukuthi hawu wena Nosipho awuboni yini zonke lezi zinto. Naye enye indaba isivela ku-social media nakhona siyababaza sithi hawu wamusha ubhuti wasefika negaxa kwenzakalani. Bakhona-ke yabo ngesikhathi esibabaza uNosipho bakhona abafike bezobabaza leya Nosipho besho ukuthi ngempela akaboni yini ukuthi hawu wasefana sankukhu kwase kuba sankukhu emhlophe indaba yakhe. Mase kungale la sesifika ku-social media la sekuvela khona ukuthi hawu kune-scam ayiqondakali into ethini. Hayi akusakhulumeki. Kodwa ngisho ukuthi amagama amabili ukuthi-ke amathathu noma awu-5 ashiwo uMpilo ku-episode 11 iwona-ke asenza ukuthi equalify ukuthi uyifake ngempela ngokwabanye la ku-social media. Simazelaphi eseqhamuke sezothi siyaprethendelana asihloniphaneni. La magama engibalela wona uMpilo ubesho kuVicky umngani kaVuyo. La magama-ke asenza ukuthi uMpilo aqualify ukuthi uyifake njengoba uSnake kade ethe akazuxolisa ngoba into ayishoyo uyayazi. Badinwa bathi abalandeli beshow ama-viewers eshow bathi hayi uSnake mdala engasukela ingane uyo ongafundanga uyo ongalaleli uyo olahle ithubeni kwethuba manje usesukela ingane uthi ingane ifa. Angithi uyayizwa ukuthi yinto ezwakalayo koyichazayo. Osukela ingane ezathi iyifake vele ayikho into angayixoxa naye uMpilo kodwa uMpilo usesikaSnake. Uyabo ngempela futhi sisafuna ukuthola ukuthi uSnake yingoba enomona ngempela nosisi wakhe noma uyafisa ukuba nebond nosisi wakhe. Uyabo ya ngoba eya abo siyabona ukuthi babangumacele. Eya abo-ke noSnake into engeke ize zilungiseke nje mase bebadala kakhulu bazoba right. U-abo uyabona ukuthi uSnake udla isikhathi sakhe noma wakhe kodwa futhi-ke umacele uma kaSnake siyayibona-ke yaSnake no-abo. EyaMpilo yona siyifunda ukuthi injengoba beyisho yini. Babala-ke uqoka kahle uMpilo. uMpilo uyafunda, uMpilo u-right, uMpilo nje uqondile uziphethe kahle kuyiqiniso impela. Kodwa uSnake uthe akamkhulumise embona. Yilokho-ke yena kumenza ukuthi amnike igama lokuthi ufake. Hayi-ke konke lokho okunye-ke bayakubala-ke. Ngamagama awu-5 yazi ukuthi ngiphindela ngifuna uzuyizwe lento engishoyo. Ngamagama awu-5 simazelaphi ezositshela ukuthi siyapretenda. Yabona-ke manje akuthulekeni ukuthi sihloniphaneni sisuke la sebeya kwenye indawo lapha eSunset. Lokho-ke kugoqa kaMpilo ukukhuluma nomcimbi lo usuwenzeka yikho-ke sekumenza ukuthi aqualify ukuthi uyifake ku-episode 11. Akusho mina ngibala ukuthi yabo khona abasuka ka-right mase beka-right baya ka-left. Umoya uvunguza ka-left beza ka-right. Akusibo abantu ongathi uyabaconfirma lapho. Na buka i-TV show, enjoy i-TV show, ufake inhliziyo yakho uphinde uyikhiphe. Ngoba ngeke lokho kwenzeke ngalesi sikhathi amagama awu-5 usungathi ingane iyi-fake kade ungakholwa kade ekuqaleni kuwuwe othi akasiyi-fake. Uyifake ngokuthi uthulise umngani kaVicky mhlawumbe ngisho ngendlela uthulise umngani kaVuyo wathi yabo into eyenziwe uSibindi ngalesi sithembu sakhe hayi enye into into ayenza angihle ngoba kuhlekisa uthulise umngani kaVuyo uMpilo wase eba yifake. Ngaphandle kwalokho uMpilo u-right akanankinga ndawo manje mayesethulisa uVicky sekuyavela kubufake bakhe bayo.